Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Hello Sir K, ug sa mga kaistorya nga nagpadayong naminaw ug nagbasa aning Bisaya Horror Story na channel. Naalang ko'y gusto na ipaambit na istorya, mahitungod kini sa akong kasinatian. Kabahin kini sa usa ka misteryosong samin nga napunta sa amo ang balay. JFD akong pangalan Sir K, ug 34 anyos na ko karon. Dili tagyud ko tigtuo-tuo ang mga diliingon nato, hasta pud anang mga kadlukan ng mga istorya. Apan usab gyud kini akong pagtuo, dihang ako na gyud mismo ang nakasaksi sa dili masabtan na panghitabo. Bihira kaayo kini na mahitabo sa kadaghanan, ug para nako, kato pa kusukad na kasulay nga tinuod gyud diay nga naay mo pakita o mo paramdam nga wala lang gyud diay nimo damha. Dili lang kay ako ang nakasulay, hasta pud ako ang mama ug uban pud sa akong mga igsuon, ug nahitabo kini didto mismo gyud sa amo ang panimalay. Kalaunan, nakabuhat pud mig desisyon nga para pud sa kaayuhan sa among pagpamuyo. Maong nakahigayon pud ko na ipadala sa inyo ha ang ako ang nasulayan. Ug aron inyong kining masabtan ng tanan, diri nako sugdan ang akong istorya. Dili jud ko makatuo pag-una na kun ang butang nga susama sa samin na aday katingalahan nga mahitabo sa among pamilya. Si mama na ako Sir K na ikaila og naamiga kiniyang suod didto sa gieskwelahan sa akong manghod. Nasuod daw kiniya kay magtapok kay ang mga mama nga nagbantay o nagpaabot sa ilang tagsa-tagsa nga mga anak nga atong panahon na misulod pa sa nursery level. Naamigang suod daw kini ni mama og usahay mag-adtuan pud si mama sa ilaha kung ugali imbitahon sa okasyon o magtapok-tapok pud sila. Sila pud ang magkasinabot kuyog sa uban pa nilang mga amiga kay kasabay pud kini nila sa Zumba ug sa lain pa nga ma-activity pud sa eskwelahan. Mi-offer daw ang amiga ni mama og usa ka samin nga whole body ang makita. Wala na daw kinigamita kung pasayang amiga ug usa pasad, mamalhin na daw iyang amiga atong panahon na sa bag-o pud niini nga gipatukod nga puy-anan. Maong ubang gamit sa iyang amiga gipanghatag ug gisaara na sa uban nilang kaila. Ako atong higayon na naapa ko sa ako mga early 20s o kay ako may laki na anak ni mama na malihog si mama ato na adto sa amin sa balay siyang amiga kay magkuha daw mi sa hinatag ni ini. Pag-una, wala jud ko'y kaalam-alam na sa amin di ito ang kuhaonon namo. Basta ang giingon sa akong mama na alsahonon daw kadto, mong nagkinahanglan siya sa akong tabang. Dili daw makay ni mama kung iya kini na alsahon. Dito na ko nakahibalo na sa amin di ay ang alsahon, dihang naa na gyud mi mismo sa balay sa iyang amiga. Adunahan ug maayo ang pagkabutang sa amiga ni mama, kwartahan jud kaayo kinig porma. Dito, nakita na nako ang ipaalsa ni mama ug nagstorya sila kadali sa iyang amiga. Samtang naglantaw pud ko ato sa amin, makaingon ko na okay ang maong samin kay dako kini. Unya nakaunahon na pud ko na sakto kini na ibutang sa among sala aron kita ang among pamustura. Ilabi na ang amuang mga panagway kung mulakaw na gani mi sa balay. Ika nga ni mama, kita gyud daw ang among kagwapo o kagwapa na mihirit pa gyud kini og istorya. Human sa istorya ni mama og sa iyang amiga, gialsa na nako ang maong samin ug gidala na kini namo sa amua. Pag-abot namo, gipwesto ko kini dayon aron masuwayan kung nindot ba kini sa iyang kabutangan. Mipasalamat pa si mama ato nako kay nadala ra gyud daw namo ang samin. Ug wala na siya maghagog pabayad sa laing tao para naay mo alsa ni ini. Lipay pa kaayo si mama ato kay at least naadaw ko na siya hindumanan nga gikan sa iyang amiga. Damtan og pila ka adlaw, okay ra man ang dagan sa among pagpamuyo ato. Gali lang, naagi pang hitabo nga wala damha Sir K. Ug diri na nagsugod ang akong pagduda tungod sa samin nga nadala namo ni mama sa amoa. Dayo sa kahigayon ato na naghigda ko sa amoang sala ug ang samin gaatubang kini sa amoang sofa. Gahigda ko atong orasa sa sofa kay duka kaayo ko ato. Gikan ko ato naghakot sa mga hollow blocks nga gisugo pa ni mama kay nagpahimo siya og tangkal para sa amoang mga baboy. Midlip usa ako ato kadiyot kay nahago gyud ko sa akong pag-inalsahay. Dihang nagpiyong ko og nakatagpilaw,
Nakabantay na lang ko nga murag na ay nakabara sa akong may dughan dapit. Paminaw na ko, murag na ay gadatog o nagpatong sa ako ang lawas. Gilingat na ako akong mata ato para tan-awon kung unsay naa sa akong dughanan. Diyang nakita na ako, naagyo day nagpatong sa ako. Usa kadto ka babayi ug ang sumpay sa iyang lawas naa magikan sa samin ug hasta ang paingon sa iyang tiilan. Galisod ko og ginhawa ato, unya ang maong babayi galingi ergyud kini sa ako. Hait kayo kini og tinan-awan ug mura kini kakamang paingon sa akong lawas. Bugat kayo akong pamati, dihang nagdatog siya sa ako may dughanan ug nagpaingon na kini siya sa akong liog. Gipugos na ako akong kagalingon na makabarog kay halos di na gyud ko ato makaginhawa. May na lang gali kay nakamata ko ato ug gaabot yun akong kinahawa sa akong nasinatian. Napabuntong hininga ko ato ug mga pila ka segundo ug nakapangutana ako kung unsa ka kadto. Giurom ba ka ako ato o tinuod yun ka ato akong nakita? Naghangos gyapon ko ato nga gahigda sa may sofa. Mibarog ko ato dayon ug galit lang pagtan-aw nako sa may samin nga nagatubang sa ako. Naay mi kalit og labay nga sa tan-aw nako, babayi kadto nga naka side view. Wala na ko maklaro ang panagway sa mong babayi kay natakluban ang dagway niini sa iyahang buhok. Taas kini na medyo may pagkakalkag unya galabi ang kulot-kulot. Napabalikwas ko sa akong paglingkod sa sofa ug migawas gyudayon ko ato sa amua. Tulala gihapon ko ato nga naghihapoy katingala sa akong nahuna na kung unsa to ang naadto sa samin. Nakapangutana sad ko kung ngano na may pakitag kalit adto unya babayi pagyud kini. Kinsa sad ka to siya? Unang encounter pa lang to nako Sir Kay ug dili pa kayo to tanto nga giparamdaman ko ato sa mga babayi sa samin. Ikaduha na ko nga nasulayan. Katong naiusa na pud kagabi nga nauli ko og dugay kay na-birthday ko sa akong kauban. Dihang pauli na ko, nisulod na ko ato sa amua, unya na ako'y dala ato nga bringhouse na sudan. Gipadalhan day ko ato sa mama sa akong kauban. Sakto pag abot na ko, naa si mama ato sa sala, unya na namin kini siya. Tanaw na ko, naay gipamaghid si mama sa iyang naong na cream. Giagda pa na ko si mama na mukaon sa gipadala na sudan ni auntie. Miingon si mama sa ako na kung ngano karon pa daw ko naabot, pinabundak ni ini na pangutana. Miingon ko, nagaagad ko sa akong kasabay pa uli, kay aron makasakay ko sa iyang sakyanan. Nagpadrop rapod ko sa may eskina, explika pa nako kang mama. Giadto gyudayon ako sa kusina ang dala nakong sudan, ug gipanulod ko kini sa plato, kay umukaon si mama, naara kini dayon. Human ato, miadto sa ako sa akong kwarto, kay mag-ilis ko og sinina og short. Dihang pabalik ko sa kusina, nakakita ko kang mama nga mura kini siyag bag-ong mata ug migawas kini sa ilang kwarto. Kalkag kinig buhok ug bag-ong bangon gyud pormaha. Miingon kini usab sa ako na kung ngano karon pa daw ko naabot. Nagpangabot akong kilay ato ug natingala ko kay natubag na nako sa siyang pangutana kaganiha. Miingon ko na nisulti nako sa rason ug wala ba di siya nakadungog, sunapan nako sa yaha. Apan miingon si mama, nakaron pa daw siya mibangon ug nakamata lang siya kay nakadungog kini na naay nagkasa-kasa sa may kusina. Natingala gyud ko pag-ayo sa giingon ni mama ug nakapangutana ko kung si kinsa man day kadto ang nakaistorya nako ganiha di sa may samin dapit. Miingon pa ko kang mama nga nagbutang pagali siya og cream sa naong samtang nagstoryahanay pa mi. Nagkatinutok kay mi ni mama ato ug kita nako sa naong ni mama nga mura siyag na ikahadlok og katingala nga nabatian. Baka sa naong ni mama, ang katingala og miingon pa kini, nakaganiha raman daw sila nangatulog ug wala pud siya mag-apply og cream sa iyang naong kay nakatulog siya human sa ilahang zumba. Medyo naka-feel ko ato nga murag na ay something sa amoa pero wala pa to na kumatino kung asa kini magikan. Kalit lang, ang sami na mo sa sala misibog kini sa nahimutangan ug natingala mi atong duha ni mama kung nganong naingon ato to. Dihang giduol na ko unya gitan-aw, wala raman hinuon. Katingalahan lang nga kung ngano milihok kini. May ginhawa lang ko ato og laom ug miingon ko kang mama na mopahulay na kay mosulod na pud ko sa akong kwarto. Gibaliwala lang to namo ang nakita. Basin dala lang to sa kaduka kay pasado alas 12 na sa to sa tungang gabi. Ang sudan, gisulod na lang nako sa ref aron igkaugma, inito na lang kini namo. Namalong na dayon ko ato sa kusina ug misaka na ko ato sa akong kwarto para mopahulay. Si mama, misulod na pud ato sa ilang kwarto.
Diyang naan ako sa kwarto, napabuntong hininga gihapon ko ato tungod sa akong nakita kaganiha. Nga kun nga no milihok ang maong samin, o katong kita po na ako si mama, nga namutang og cream sa ihang naong. Gikalma lang na ako akong hunahuna, hangtod sa nakabati ko og duka. Basin na malikmata lang jud ko ato, o di ba kaha, gitripan lang ko ni mama aron hadlokon ko. Giingon ato na lang na ako og hunahuna, aron dili kayo tantong hadlok. Naasay kaagi ako manghod mga kaistorya nga gusto po na akong i-share. Kaagi kini niya nga naapoy kalabot sa amuang samin kaniadto. Naayo sa kaadlaw ato nga half day ra daw sila kay makig-meeting sa ginikanan ang ilahang maestra sa eskwelahan. Nauli ako manghod ato, sabay ingon sa ako ang mama na padtuon daw mga launa sa eskwelahan kay mao na ang oras nga gitagana para sa meeting sa mga ginikanan. Human man niudto ako manghod, milingkod daw kini sa bangko, sabay on sa among computer kay magdula siya sa ang gikahiligan nga games. Pila ka oras ato, natingala daw ako manghod nga nakakita siya sa ako mama nga nagatubang pa daw sa samin. Mitandaw daw sa oras ako manghod ato ug pasado 2:00 na to sa hapon. Mingislo ang naong sa akong manghod ug miingon na wala ba daw kuno moadto si mama sa eskwelahan nga meeting man. Nabala ka pag ayo ko manghod ato kay basin ipatawag unya siya kay wala moadto si mama. Ang tingala ko manghod ato, sa gitubag daw ni mama o giingnan kini siya nga, "Paghulat, kadalian ba nimo?" Nahibulong ako manghod ato samtang nagtutok kini siya sa computer. Dili daw kadto tingog ni mama yang nadunggan, pero si mama ang iyang nakita. Wala na mulingi ako manghod sa nagatubang sa samin. Ngatong higayuna, gasigi pa daw kini og hapyod-hapyod sa iyang buhok ug namulbos pa gyud daw kini. Namarug na ang mga balahibo ato sa kumanghod, pasabot, wala siya makaila kung si kinsa ang naadto. Sabay milingaw daw kini sa iyaha, unya, nawala lang daw kuno kini og kalit sa may sala. Halos di maibot na kumanghod ato sa iyang gilingkuran, bisan kulba na daw kayo siya ato. Gilingaw-lingaw lang niya ang iyang kagalingon tungod sa gibating kahadlok. Gapaabot lang yun si ato na nay maabot usa sa amua. Natingala ko ato, di ang pagduol na nako sa kumanghod, dagko kay kini og singot ug halos dili kini mulingi. Ug nagsugod na kini og pangurog. Di ang nakasiguro na siya na ako daw to, migakos kini sa ko og kalit. Nagkurog kini gihapon. Dili kini mutingog, dihang gipangutanan nako kung naunsa siya. Igura kini nga mitudlo sa samin, unya hadlok kaayo kini nga misuksok sa ako ang likod. Nabalaka ko ato, kay mihilak kini og kalit. Dito, kipugos na gyud nako siya og paistorya kung naunsa siya, ug kung nganong nangurog pud siya. Naabdan na lang mi ni mama, ngayon ato among panagistoryahan nay. Mingon pa si mama na naunsa daw ako manghod nga murag wala daw kuno siyang kaugalingon. Mingon ko kang mama, kabahin sa akong naabdan sa yaha. Si mama, miduol na sa ako manghod ug nangutana kung unsay problema. Didto, mi istorya ako manghod kabahin sa iyang nakita ang katingalahan ug gitudlo niya ang katong samin sa amuang sala. Misugid ako manghod kabahin natong na imisunod-sunod sa imahe sa akong mama ug ang babayi nga mag-usab-usab daw ang panagway. Pangsundon daw ang mga naong sa usag-usa sa amua sa balay. Nakabantay po di ako manghod nga miusab pud ang pamurma ni ini para i-distract siya sa pagdula. Didto, napagtanto nako na naagi misteryo ato na samin. Mistorya na lang ko kang mama na mas maayo og ipalayo na ang samin o idispatsar diri sa amua. Kay ubay-ubay na sad ang ipakitaan og dili masabdan nga mga katingalahan. Una ako, sunod ako ana pong manghod. Murag dili na gid ni mao, storya pa nako kang mama. Mistorya pud si mama sa akoa na naadi siya kasinatian na dabantayan pud sa mao nga samin. Sa istorya ni mama, naghugas daw siya ato og platong higayuna, diyang nakabati siya nga nainagsigig panawag sa iyaha. Mura daw siyang nadani ato sa tingog, kay murag pamilyar daw sa iyaha ang mitawag. Diyang nabatian daw kini ni mama pag-usab, tingog gid daw kadto sa iyang amiga iyang nadunggan. Nanawag pa kini, pero wala kahibalo si mama kung asa kini dapita nagtawag. Miadto pa si mama sa sala og milili sa gawas og gilantaw niya kung naa ba gyud tawo. Gilantaw po niya sa may gate pero wala gihapoy tao daw adto. Dihang pabalik na daw si mama sa sulod, kita pa man niya ang hulagway sa iyang amiga nga naa na sa sulod sa samin. Nagngisi daw kini na nagatubang pa sa iyaha. Napaatras daw si mama ato og natumba tungod sa iyang nakita sa samin. Gitan-aw daw kini niyag balik,
Apan lain na nga naong ang nakita na pud adto. Babayi daw kini, nakulot og buhok, unya sigado kaayo og mga mata. Mas nahintakutan daw si mama ato, dihang nakakita siya sa iyang refleksyon nga nagpatong ang mga babayi sa iyang likod. Napabalikwas daw si mama ato sa iyang pagkikita o gilugod niya iyang mga mata. Kalit lang daw, nawala kini og magpakita na sagkalit sa may samin. Gitago lang daw kato ni mama sa amoa kay basin guni-guni rato niya ug wala nang pud daw hinuon masundi ang kato nga magpakita. Tungod sa gisulti ni mama, nakadesisyon na gyud mi na idispatsar na mao nga samin kay basin na agi bati nga mahitabo sa amoa. Nang gimok akong mga balahibo ato, dihang nagkuha ako sa newspaper o giputos gud kini dayon ako among samin. Kurat kaayo na akong nakita, dihang pagpilit nako sa scotch tape, nakita nako ang mata sa mong babayi na naa na pud adto. Nakasiga ko sa akong mata ug nangusog na gid ko ato na ipalabay na among samin kay murag naghatag kini og bati nga tilimad-o namo ug nakabati pud ko ato na naay daotan na espiritu sa among palibot. Gialsa gyud kini dayon ako ug gisakay kini sa akong motor. Uyog mi ni mama, gilabay kini namo sa usa ka awaaw na dapit ug layo kaayo sa mga balay. Lain pa gyud kaayo to among kasinatian mga kaistorya. Dihang aksyon na namog alsa ni mama ang mao nga samin. Mibugat kini ug mura kini gibugaton sa usa ka sako nga bugas dihang gialsa. Giahat lang gyud to nako og alsa para mawala na gyud kini sa amoa. Sabay labay na sa dapit kun asa dili kini maadto og tawo. Diyang gilabay na kini namo, nakadungog mi ato na murag na ay miagulo o tingog sa babae nga nasakitan. Nagkatinutukay mi ato ni mama, sabay sakay na sa motor, ug mipaharurot na mi ato pauli, kay hadlo kay mi sa among nadunggan. Gipilit na kog kalma akong kagalingon kay basin madisgrasya unya mi. Mihapit usa mi ato sa among kapilya nga duola sa amoa aron magtirik mi ato og kandila. Nagampo mi na wala lang untay daotan nga mahitabo sa among pamilya. Tungod atong nadiskubrihan namo, kabahin atong babae sa samin. Medyo migaan-gaan ang pamati ni mama hastapod sa akong manghod, sukad nga nalabay na tunamo ang samin nga hinatag sa iyang amiga. Samin nga naay misteryo o katingalahan nga dili masabdan. Sukad nga nangawala to amo ang samin, wala na po'y katingalahan nga hitabo sa amoa. Mas mi okay na hinuon ang among pagmamuyo ato o wala na maghamok sa amo ang sala. Napagtanto ni mama na mas maayo na lang daw na mamalit og gamit na bag-o kaysa gikan sa hinatag, kay kun hatag, duha-duhaan kung okay ba o dili, kay basin, naanya po'y saag na pon nga nilalang na muuban sa amo ang balay. Maura kadto ang istorya kabahin sa misteryosong samin na hinatag sa amiga sa akong mama ug sa babayi nga makita sa samin pud sa amo ang sala. Diri na lang kutob mga kaistorya ug salamat sa paghahin og oras sa pagbasa ug pagpaminaw. Kini si Geoff ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya, ug daghang salamat.